utakimbia uso wa Bwana? Mbona siku zinaenda? Wakati huu haiko wakati wa kukwepa Mungu, haiko wakati ya kukwepa uso wa Bwana, haiko wakati ya kukwepa mapenzi ya Mungu. Wakati ambapo tuko ndani ni wakati wa kusegamia Mungu, ni wakati ya kuweka imani yetu mbele za Mungu, ili tuangalie kama Mungu atatuonea huruma na kutuokoa na maovu haya ambayo tuko tunayapitia. Lakini wewe uko unalala usingizi. Acha nikwambie kwamba wengi waliolala waliangamia. Maandiko yanasema Paulo alikuwa yuko na hubiri kwenye dari, kulikuwa mtu mmoja anaitwa Eutiko. Huyo Eutiko, maandiko yanasema Paulo yuko na hubiri, huyu jamaa akalala. Maandiko yanasema ikafikia wakati alipungukia mdirisha na njoo iko chini hadi maiti. Nimeelewa kingine, maandiko yanasema juu ya usingizi ya kwamba mtu ambaye anazoea kulala ni mtu maskini. Sasa angalisho, usikuwe kama Yona mwenye alilala wakati wa shida, usiwe maskini. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba samaki kubwa Mungu akaituma, ikafungua kinywa na ikamumeza Yona. Kuko wakati mwingine unakatalaka kuomba ni jua uyafiki wako. Kuko wakati mwingine unakatalaka kutumikia Mungu ni jua uyafiki wako. Kuko wakati mwingine Mungu anakutuma unakatala utaenda, ni jua uyapata malipizi kutoka kwa Bwana. Biblia inasema Yona ndani ya tumbo ya samaki njoo akakumbuka kama Mungu anakuwaka, njoo akaomba, njoo akafunga bila kushurutishwa na bila kubembelezwa. Kuna kuwa wakati tunaambia watu tuombe, watu hawataki. Tufunge, watu hawataki. Tumutumikie Mungu, watu hawataki. Elewa kitu moja ya kwamba kuko wakati utatumika ile kazi bila kusukumwa na bila kupembelezwa. Ndio maana ninakwambia kwamba Mungu hapendake waasi. Mungu hapendi waasi. Kuna kuwa wakati ambapo